Me whakatika koutou ia koutou anō. Koera te whakahau a tētahi māma o te papaioea ki te runanga matua o te kōhanga reo. Hei tā Roxanne Priest o Taranaki me Ngāpuhi, kei te hōhā rawa atu ia ki ngā mahi a te runanga matua. He take tā tēnei whāia. Hei tāna me whakatika ngā kaupapa whakahaere a te runanga matua o te kōhanga reo. National Trust, ko koutou te MOE o ngā kōhanga reo. Me whakatika koutou o koutou kōhanga. E whitu marama ki muri I puta I ngā pātaia Roxanne Priest, mo te pūtea ki ngā kaiwhakahaere o tōna kōhanga reo, te reo tupua o Awapuni. Nō muri mai hei tāna, ka panai ana māhanga I te kōhanga. Ka whai atu a Roxanne I te runanga matua ki te kimi āwhina, engari, auare ake. Kei te kōraha tonu, wana tamariki. I mea mai te kōhanga a tāhua rawa o Tamariki. However, what's up with that? However, your children are out. Ko rātou te hunga I takahi ngā huarahi o te whanganui ātara, ki te whakatakoto I tētahi tono ohorere ki te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi, ko te tono matua te runanga o te motu, mā rātou anō te kaupapa e whakahaere, engari mō tēnā e ai ki tēnei māmā. Kare e te o ngā kōhanga e whai ana te kaupapa o te kōhanga. I reira, I roto I te kōhanga, ko te mea tuatahi ko te reo, te mea tuarua ko ngā tamariki. Ko tēnei kuia no Waimārama tētahi kuaroa e tautoko ana I te kōhanga reo. Tēnō tautoko mātau e a rātau, he tonga rātau, I roto I te ao Māori, I roto I te reo. Kei te whakai a Roxanne Priest, engari, ko tahi tonu te hiahia. All I want is for my children to return to kōhanga, that kōhanga, under a regime that will ensure their safety and their well-being is paramount. Kāre te runanga matua o te kōhanga reo I whakahoki kōrero mai kia mātau. Ngāhuia Wade, te kariri. Hoi nora, hei tā te rōpū tōrangapū o ACT, kei te tautoko rātou I te whai a te kōhanga reo, kia mautonu I a rātou tō rātou tino rangatiratanga. Kāre rātou I te kite I te hua o te tohu atu, me nara he tika he pai hoki ngā pukenga whakaako tamariki o te tangata.